et servire Domino in everything. Love and serve the Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds,
Mabak po kay katamungan. Kingaldoy ti pagmasusyantay nga 25 Domingo ning karaniwan na panahon. Inyaya betala king panalangin tamoy kapasalamatan daring makatuki. Mrs. Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, E.J. and Eric Capati, Fortunato de Leon, Chito Carreon and family, Roger Arceo, Marwan and family, paraking kapagnasan daring makatuki, Ricky Duncan, doctors, employees, and patients of Pampanga Medical Specialist Hospital, Michelle Ann Maliari, Remio Mercado and family, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Paraking malagwang kapaldanan daring makatuki, Lodi De Leon, Daisy B. Magtulis and family, Juby M. Salamero and family, Yulino Sana King Ligaya Banwaring Kaladwadari, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Christopher Carreon, Saturnino and Juliana Galiandes, Antonio and Florentina Nicdao, Rosita Lerman, Diosdado Pangilinan, Corazon Pangilinan, Alicia Lapidhardo, Benjamin B. Kayanan, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Zulueta, Jackie Garcia, paraking 9 days ng Victorino Palyasigi, Rogelio Orpilia, Malu Orpilia, Beneventura Tala, Isidra Tala, Perpetua Yalung paraking kayang death anniversary, Antonio Yalung, Consolacion Yalung, Violeta B. Magtules, Alberto M. Magtules, Solomon Bayoon, Rosita Bayoon, Roberto Soriano, Jesus Corazon Palyasigi, at din sablang maldang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po.
King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios. Ating pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekon timurin. Kapatad tuk ng tamo saguli at tahimik. Sisyan tala rin kay katang kasalanan. At manyawad tamong kapatawaran. King mapamangalulong iba. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan ko. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisi, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito'y panigapu ko kang luha na Mariang Kapilanman Birhen. Karing sablang anghel ang pon banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ibpami, mitmo kang kamulob kaya kaming taong mayna at dimot akagiwan at lalong mayanalog karing anak kamalati karing alangagyo at mapakumbaba. Saupan mo kaming tanggap king mayap mong balita, pagkaluban mo kami namang matang mitmong tulang manakit, king misteryo ning kekang degulan at lugod, ban ama namiyo,
ing kayarian karin banwa. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Ding alang Diyos nga rakaring karelang sarili. Tara, tambangan tayo yung taong banal, uling makalingas nga siya, king kaya katamong daraptan. Pag nakatamo, king pamaglabag tamo, king kautusan, at sa sandalya nakatamong magtaksil, king kaya katamong pangayanad. Lawan tamo nung tutupin ning kayang sasabian. Albentapen nung naning malyari, king kawakasana ning biyeno. Nung yung taong banal, anak nepin ning Diyos, panigane ning Diyos, at iligtas ni king kamwa, ring kayang kasalang. Panyubukan tayo king sengilan at king pasakit, nung nuya pinanti kaganaka. Batang akit at batang apatutwanan, nung mapibabatayapin. Parusan tayo king karine-rine kamatayan, ulikan nung mipaglualuya, agpangking kayang sasabian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo, iligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo yung panalangin ko. Tingiran mo, kanakong paniga po. Uling lulusuban dako ding taong palalo. Pag nasanda kong paten, ding taong alang puso, ding taong alang balikid, King Diyos. Dapot ing Diyos sa upana ko, iligtas na ako ning Ginoo. Kimip nung tula, kaya kaayin ni dawon ko. Puryan kayong lagyo mo, o Ginoo, ulining kayapan mo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. No ko rin man mag-ari, ing pangarirya at pansariling nasa. Karin mo naman, ing kaguluan, ating mayayalawang uring dewakan. Dapat, ing kabyasnan, amanibatan king Diyos, mumunang dili. Atin niyang malinis apami biye-biye, malugudya king kapayapan, maganakaya at mapanitindi. Kipnuan niya king pamaglunos at maya padapat, e biyasang mga biran at iyang mapagkunwari. Ing kayapan yung bunga na ning kapayapan, sa salbag na ring taong malugod king kapayapan. Nano'y panibataning sablang pamipate at pamikontrang laltobo sa liw. Aliwade tiring bunga ning
ning pamitaning katawan yu, alang patugot magalsa laban king pangataw yu. Atin kayong buri, dapat atin na ning elamalyaring niya biyeke kayo, makasadya kayong makamate, atin kayong pangimbutan, antining eyulag yung pakiabutan, inyami kontra kayo at mi pate-pate. Alake kayo ing bagay buriyo, uling eyo adwan itiking Diyos, at nung adwan nyo at eyo tatanggapan, ing sangkan uling imparusan yung marawak. Manyawad kayo karing minyayaliwang bagay, para gamitan nyo mo king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inaus na kayo ning Diyos, king kapamilataning maya pabalita, ban makirake king ligaya ning ginuta mong Esokristo. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Marcos. ligaya keko o Ginoo. Jesus at dingkaya nga lagad, kinuldas la king bundok at linabas Galilea. Jesus enaburing pabalo nung nuya ka rin, uling kasalukuya nung tuturo ring kaya nga lagad. Nga nakarela, inganak ning tao manabuyo karing gamat daring makamate kayo. Makanyan man, kay bat ning at lungaldo, subliyang miye. Era aintin dyan, ing kabaldugan ning sinabi, no? Dapat tatakot dang ikutang kaya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atino bale, kitang nakarela, nano ing piarguan yu kabang dalan. Dapat tela bubulad. Uling kabang dalan, piarguan da nung nino ing marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus inawos no ring 12 alagad at nga nakarela. Nino manitang bisang munang dili paitawliya at maging talasuyo re ding sabla. Tinayid ni ing metong amalating anak at dela ni king arapanda. Kay bat kinawol ne at sinabi na karela, nino mang tanggap king metong amalating anak king lagyuko, ako ing tatanggapana. At ing nino mang tanggap kanako, aliwamo ako ing tatanggapana, nune patin na itang mitubod kanako. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo.
Maya payabak po kaya kayo ngan. Maya payabak po. At lula pong bagay rin inake ko bilang pamigunam kay katamong ebanghelyo ngening kadwang 25 Domingo ning karaniwan na panahon. Ing mumuna deng adwang pwersa kikimot kay katamong sarili. At ing kadwa ing pamananggap king anak o karing anak kalupa na ning gawa na ning ginutamong Yesu Kristo at ing pamanuruna ning ginutamong Yesu Kristo makafocus siya ngeni karing kayang alagad no makananuyang tukyan ing mumuna po atin lang nga diskubre reng dalubhasa keng Biblia metong padrun o kaya tema. Kareng kanong istorya, anong no ating adwang mikapatad, ating matwa, ating anak. Ing istorya na rin mikapatad na rin, keraklan, itang mas anak, yang papaboran, ning tatang, ning pengari, o ning Diyos. Balamoy mo, itang mas anak, yang lulto good boy. Itang matwa, yang lulto bad boy. Halimbawa, ikayin ampoy Abel, may kapatid la rin, po. At paborito niya kanuning Diyos ading pengarib na i-Abel. May inggit yay Kain, pete ni Abel. Ing anak, yang balamong lulto emo biktima no nemas maganaka inkwento dari Maria ampoy Marta anyang bisitanong Jesus king baleda ri Marta ampoy Maria akapatad ng Lazaro nang gawa ng Maria lineleya kang Jesus inos ne bitis kabang i Marta alayang patugot mamasikaso king kitchen nanungan impangabalanan na at nga ng Jesus Marta, Marta o kalikot mo o teka may paindatun i Maria pinili na yung mas masalese kabilyan so i Maria mas anak kiyo kang Marta yung katlong halimbawa nung baloye po yung talinghaga tungkol kayang bulagsak ay anak itang bunso, tang anting mana ko, binye ng tatang na, may koyo, ginastos na keng miyayaliwang bisyo, may kaluluyo, may balik ya kang tatang na, atanyang kabalik na, may keni. Pagtauda ka, dininaneng piblasan pang royal, pang ari, at ining matwa, magtampuyat taksya po, kalwatan ko pong kayabe o teyok man pegtaw maski kambing yamo at dinipendi na ding tatang larawan na ning Diyos ing pamananggap na keng bunso ng anak ing kapatad mong bunso me koya me teya ngeni mabiyeya me walaya ngeni me yakit ya ore taring halimbawa makanano ding explica o bat ing anak iyang papaburanan ng Diyos o yang good guy adwan tayo sa ing metong psikologista i Carl Jung at inyang teorya tungkol keng personalidad na ning metong tao nga na adwalang pwersa adwalang energy manalumpakan tutulak king metong tao ating matwasapok, ating anakaisip o kayanakan. Ing matwasapok, itamongan matwata sapok ding minsan, pakakalali, magkalkula pa mo, bisu-bisu. Pero yung anak, isip, mapamihalong yun. Nino mong manalokyat deng anak kabudla manalukyat deng matwa
pasawbla, pakakalali. Anyang malati ko, mas kinano, ukyatan ko, pati sa resa. Aking nakbisa, mutos na ako mo. Ing matwa, paboren me ken, may gagalon, i-preserve me. Pero ing anak, buri na bayo mong bayo. O tayo pansin ng deng anak. Po, asnong kabilis sumawa. Pero, patyeting bayo, masaya lang. Ing matwa sapok, matwa pamisip, palaging kompetisyon ing isipan na. Mas makwalta ko kaya kaloko. O kaya mas masanting ko kaya ka. Mas mamahalin na rin ka na akong alahas. Mas masanting ko gamit. Kompetisyon. Pero kaya nakan, pamakyabe, kooperasyon. Ali kompetisyon ing anak ay isip. At katataulian, o ini positive biya kareng senior, responsable lang. Pero rin kaya nakan, ginamit de, lakwan de ka rin. Nung no ka rin de, iikit ka rin niya balakwan. Elabiyas ang maglele. Po, nung no ka rin de, kingwa, ka rin niya mo. Adwalang personalidad nga ng karyong, nung dominanti yung matwa, aro mga kalunos ko. Nung dominanti yung anak, mga kalunos ka naman. Kaya kailangan ing mabiye, masanting a personalidad, balansi lareni. Po, ang giyang matwata na po hanggang senior tamo, taya lalako itang mapamyalong, itang sasagakgak, kingkakatamong personalidad, itang mayan, kingkakatamong personalidad. Makanyan mo naman, deng anak, sukat dong pakibaluan, pag-aralan, ing wisyu dareng matwa. Bahan kanita balansi dyan naman, ing karelang personalidad. Ngini, deng disipulos ning ginutang Yesu Kristo, kening ebanghelyo, kabang maglakad la, mitutwala, mipapatela. Sinabi na ning ginutang Yesu Kristo, ing anak ning tao, manabuya karing gamat da, ring makamate, makanyan man, kay ba't ning aldo, subliyang mebye, dimdam da, era ayin din dyan, no man bisa mangutang, makanyan lari lalaki, makanyan laring matua. Bala mo ayin din dyan, pero lide pala, pero marine lang mangutang. Elabisang mangutang. Uling para karela, dapat balo de, kengidad da. Makanyan laring disipulos, ing mangibabo karela, itang senior, itang matwasapok karela. Ing kakadwa, amang ibabaw karela, mitutwala, mipapatela, nung ninong marangal dili karela, makanyan niya pangamisip, ing matwa, king metong ataw. Ing matwasapok, king metong ataw. Burina ating kompetisyon, burina yang mumuna, burina yang makapangyarihan, burina yang mumunang dili. Makanyan lareng disipulo na, dingguno tamang Yesu Kristo, makanyaning uling dominanti ing matwasapok kareng disipulos na kingwane ing metong anak amalati. Nga nakarela, nung tanggapan niya, nino man ing bisang munang dili, pay tauliya, tinayod na ing metong anak amalati, delane arapana, kinawal ni. Kaya bedareng disipulos na amatua, kinawul ni ing metong ayanak amalati. Sinabi na, nung iya tanggapan ini, nga nakamalati, at apag-aralan tanggapan, ing anak amalati, eyo ko naman tatanggapan. Nung eyo ko tatanggapan, eyo tatanggapan ing tuturo ko. Anya pinaginutamang Yesu Kristo, maulagaya ing pamananggap kareng anak. Mumuna, ing buri ng sabihan, anya libutad ning metong anak, sasabihan na mawari kareng disipulos na, hoy, komitutwa.
Balikan nyo ing pangayanak yu. Kilalanan nyo ing pangayanak kaya kayong sarili. Ing anak, biyasa yang magtiwala. Deng mapagduda layan Yako po na akong kapagduda ka rin ka na akong treasurer ang po pang cashier ka rin eskwela. Bala ko, mangupit lang, mangupit. Ing anak, sasagakgak yun. O kaya, kikyak yun, may apigil. Ing meto nga anak, asneng kalagwang pakyalungan. Asneng kalagwang pakyabayan. At ing meto nga anak, makasadyayang makasadya, di nameng apulong pialungan kwananongan. Burina aliwamong aliwa. Sasabihanan ng ginutamong Yesu Kristo ang libutad ning ang nakamalati, arapan daring matwasapok alagad na, bawasan nyo ing medyo pakakalali. Bawasan nyo ing kapagnasan king upaya, marangal dili. Bawasan nyo ito. Elamangan niyan deng anak. Nung bawasan nyo ito, mas aintindihan nyo ko nung nanong dalanan ko. At makanyanong tiro ng ginutamong Yesu Kristo, nung tanggapan niya, ing meto ngay anak, sabi na mawari, pangibabawan niya, itang puso yung anak, sariwa, magtaka, makapagmulala, wali ring anak patyeting, itang apu ko at tinapong apu usnong papanalben keng rhyme, kanta, keng YouTube, keng kanakong cellphone, makapakanyan niya. Patsay nalawan makapakanyan niya naman. Akwame attention. Panalangin tayo po kaniting misa. Kalupadan ng anak, alibutan din ng ginutamong Yesu Kristo. Ing atanggap tayo, ing kayanakan keng biyeta mo, ing panibayuan tala rin kay katamong puso, maging anak pasibayo. Nanula rin anak pasibayo, biyasa lang lulugod. Biyasa lang makyabe. Ing anak makanyan, makabuklat siya, king panyatang na ninggino. At makabuklat siya, keng dalana na ninggino. Kasi nung mga baboy yung upaya, kalupa na rin disipulos amane na yung maupayang Mesiyas, Mateo, itang anak kapuso, at Paulina nito, may atanggap ing maliyari king biyano ninggino. Inyasat ipanalangin tam paniting misa. Balikan tano mo buring kay katnamong banwa, panaun, anong nuka rin meging pasaway tamo, meging borbolen tamo, meging mapamyalong tamo, meging adventurous tamo, po, asusubok ka rin miyaya liwang paralan. Balikan tano mo reta. Pakasalakaling kumabiyang pasibayo, hindi katamong diwa, at mailita mong pasibayo. Etala pula lakoreta. Pero, eta naman tatabili, hindi katamong responsibilidad, ang papa hindi katamong ketuan, ang papang karanasan, amituro kaya katamong. Balansyan tayo, uling ing balancing bihe, karinya, mayayakit masasaglawe ing larawa na ningginong megduso mete sinubling mebie. Talakad namo at ipasyag tayo kakatamong kasalpantayanan. Itamongan sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko king Diyos, pang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato,
mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanangga. Amen. Kalupan ng Yesus, kapamilataning pamanlugod at pamanalangin para karelo, ibilital ring kalulu, ding mapakumbaba, ding anak at ding sablang susuyo, busal tamo, at nga tamong manalangin, ginu, kekake manalig. Ulitan tayo. Gino kekake manalig. Para ka ring maulang dili kin Santa Iglesia, ban sumiyo lang mitmong pangang tuglaling, at ilalawin mababa, karing may nadili, ding kalulong dili, ding mesugat ingge, manalangin taking gino. Gino kekake manalig. Para ka ring mayupaya ni tingyati, ban mi ka masabalat ng kurking katuliran, king dangalan, at king mayap dang kabilyan, ding mababang dili, karing mi pagkatiwala karela, manalangin taking gino. Gino kekake manalig. Para ka ring magobra ka ring social welfare institutions, bana pagkaluban dong tuknangan at dakalalugod, ding ulila at ding misakwil o mi paimburi sa naanak, manalangin taking gino. Gino kekake manalig. Paring gaganap kimpeka mababang obra ay iwasan daring aliwa. Para ka ring magobra ka ring kabilyan ang makasiraking karelang kalusugan at mapangalip akatungkulan. Para ka ring manesya ka ring matuo at ating kapansanan. Ban pasalamatan tala at ablasan ng noning gino, manalangin taking gino. Gino kekake manalig. Para ka ring pamuntok daring komunidad tang Kristiyana, ban sumuwi laking pamisametong din sabla, at gawan doring kaya katang parokya at purok, lugal ning matulang pamang nanggap at pamig kayabe ka ring sabla, manalangin taking gino. Gino kekake manalig. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan tamo, yuri no sana kung kariyanang maligaya, rin kapatid tamong mayamong nagye, ipanalangin talak ng gino. Gino kekake manalig. Ibagawan mo kayang talasuyong kayabe ng Yesus, ban matulam mo kayang tanggapan king kekang kayarian. Tanggapan mo kami, kang Yesu Kristo ang gimnumi, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O ginumanano na sanang dating ayin adaraon mingeni, ipakit daking ingkasalpantayanan mitlugod, makayibiatula keko. Para ke kami, maging Eukaristiyano sanang Yeso Kristo ng anak mo, aginu manggaman kingalanganga. Amen. Ingin manatili ake kayo, At kaya kaan timurin, yat nayoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebane ing kayang sarili, ban mi bayit king metong a birhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluban na kaming biye alanganga. Ulinita kang bering sablang kororing anghel karin banwo, daralit mi ing kaya kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa atingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yamidaon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapit, pasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyining kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Daraon mi akekay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto ayatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ipasyan at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kaya biya ng Mariing Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Bakit namong ening mi kakami atong tamo king kapayapan?
Yo'y kordero ng Diyos, yo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuek matampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. Esus ko, sa salpantayanan kuking atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningyening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari, at tsuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emoy paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tamo po. Oratio Imperata. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni ke kaing balikdan mo kaming nitmong lugod at yatsyat mi ke kami ing makaulo mong gamat ing takot mi king sakit at kamatayan alilan mong kapanayan pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili ng aklis mi keka king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Manalangin tamo. O ginusaupan mo kami king kekanggana ka, pasiknangan mo kami kapamilatan ng Eukaristio, abilimisana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo pong maluwat dakala rin announcements. Mumuna po. Dakal pong salamat kang siyempre si Yumol at inyang inupahan at lungaldo para itrim na oring kakatnamong tanaman kareng imahinan ng Birhen. Salamat kang den. In-install na laret ng adwang doorknobs keng rectory, kang tatang Pablito Malang,
pe para manakatamong scaffoldings kang Annabel manalastas dinina na kaming noodles ang po pang kape. Kakadwa po, yung kaya katamong statutes in first draft, binasa amin napon at inyang may gitapulong articles, Article 1 in Lagyu, Information, in Vision Mission, Article 2, in Rector, in kayong responsibilidad ang pong function, in organizational structure, ang paporeng miyayaliwang bodies na ng shrine, Rectoral Council, then commissions, then committees, ang papayong Finance Council, den article on resiliency po tungkol yakening pamagsadya kareng miyayaliwang disasters, emergencies, in relasyon tamo, King San Guillermo Parish, ang papayong privileges granted to us all, kalupananing makapagprosesyon tamo, keng luwal na ning shrine, neng February 11, neng May 16, ang po pang La Concordia, ang pong piyesta ng San Nicolas. Aduantala pong aprobahano ng Obispo reto. Anting pribileyo, mi pagkalub keng katamong shrine. At ang aliwa, tungkol keng Obispo, yung arbiter ng ating conflict or misinterpretation keng katamong statutes. Po pang effectivity na. Then next steps po, submit tayo keng Obispo ining draft na ning statutes, ban kanita aprobahan and then i-promulgate officially effective ya keng metong misa kumbiran tayo keni at kaybat na nito at siya may approve maus kung assembly ban kanita yung splikala ring statutes i-orienta kayo at kaybat na nito mag-formulate guidelines kareng operational guidelines deng statutes at ilang kailangan alimbawa ring commission nano inkarelang procedure ang popang aldoldo or regular agagawan at kaybat na kanito mag-appoint kung bayong officers and members dareng miyayaliwang groups or miyayaliwang bodies, councils, commissions, organizations, committees, and groups. Po. Next, kempong October 1, muntalaki ni reng kaya katamong eskwela king Archdiocese, kaya bela siguro reng estudyante para i-launch siya in month of the Rosary, 9 o'clock king misa, kaya ba't na nito? Ini po isipan kayo maging pilgrimage activity kay badaning misa magprosesyon paluwal buntala kening manikla kening groto paluwal papanik lumuwal la ka rin at banyandilang kandila ang kareng niyaliwang imahin na ning birhen pangadyan date ang panalangin at ka rin kay bat nanita magbalik lo kening shrine mga dila kitang panalangin na nga pong mamakalulo Chapel of Saints, San Nicolas, ang popang Apo Lourdes. Kay ba't nanito, ing benediction. Po, makanita yung paggawa ko karela. Mekad, pwede tayong gawa nito. Karen kaya katamong first Saturday Mass. Inyapin pagsabi ko po keng October 1 at mekad keng October 2. Ing parking kenya pangluwal o kaya kitang bandaking sunken shrine. Uling gamitan niya po yung space, Kenny, para kareng kaya katamong devotos ang popang pilgrims. Po. So makanyanyanam siguring gawan tamo keng first Saturdays of the month. Itang pamituki-tuki nga ito. Ang giyampang taga-Keti kayo or taga-aliwa kayong lugal, gawan tayo itang pilgrimage ay ito, activity. And in sentro na nitang pilgrimage activity mga di kitang babo kita kareng imahen kening kilub ang popang imisa tutuki at indana pong kay Chikas account or any guidelines kay Chikas account ing mika digital option or platform para kareng sisimbo kini ang popang online o live stream
para makapag-contribute la king katamong shrine, king financial resources na ing palaganapan niya, ing transparency, ang po pang accountability, mag-encourage na hanggang ilatagaketi, pwede lang makirake, king katamong kapag masusyan. And then number 4, dapat ini. Medoblia. No ka rin ako. Ako niya kagit. Nano yung number 1? 4. Bayuta. Yung GCash at yung keng lagyuko at yung kumatamong Mastercard para pachemag and cash. Aliketatal na ng telepono, balo kayong number, balo yung PIN number, at kaya naman talnan itang Mastercard. Okay? Then donations, ang pang fees, ma-record lo, maka-account lo, pidinan lang acknowledgement receipt, then mami, through GCash. Po, pidinan lang naman acknowledgement receipt. And then, yung Finance Council magsadyayang monthly report kareng lulub keng GCash. At pwede tayang nung mayayabuso ya o kaya magagamit masalese itok ng taya ing GCash. At saka 1 month bayo mayaring tendering rector ikaya tayo. Uling ing lagyo ko yung makakabit ka rin pututan, i-terminate tayo. Nung ating pambayang guidelines ating kongkay suggest isabi niya po keng office o kanako. So, in account name, na ni kakatamong GCash Elmer Dizon, in phone number 0945-778-2268. At pwede na kayo pong mag-send through GCash. Dito nga lapan GCash, paganan niyo kaya na kanyo. Pangalkalan niyo ang GCash. Nung mag-open kayo po GCash, sala naman talagang kailangan kayong i-deposit zero. Kang zero yung account nyo. Pero adi na niyang pera ito, kareng miyayaliwang station, halimbawa, kayang 7-Eleven o kaya kayang bangko, adi na niyang pera. And then, alipat check, kening number. Then, kakatamang pong project, may install na la po rin camera, niyang Miyerkules ang po pang Huwebes. At bibalik la rin ang mag-install na po natin tamong camera ka rin, no? Lawin niya man. At walang camera tam. Ing metong po at suketang lele ng bitis Apolordis. Makaprogram ya po yan karetang mamatok ba? I-focus ni. Kaya ba't sikara ng Apolordis yung camera baka umigising. Pantenyo po rin kayong kile uling akit na la. 30 times siyang makapag-zoom. Zoom in, papang zoom out. So, bayaran, hindi po yung kailangan tamong pera. Yung bayaran tamo po, 214,434.20, dininan dakatamong 3,000 discount. Oning, pepabayad ditang kabli, manibat keng office, internet, mangkanita diretso yo, kitang computer. 2,000 niya po ito. So, yung binayad tamo, 216,434.20 at dininan dakatamong libreng gadgets. 2 pieces lang HDMI ang pang PoE switch. Or any po rin mag-donate so far. September 11 and 12, 60,000 in subtotal 1. September 12, 15 hanggang 15, 53,000. Then, minya po niyang Miyerkules, Mr. Mercado, 30,000. Angel number 3, bisan pabanggit, Alagyo, 1,000. And then Linob Napon, Adwala, 4,000. In total, Linob cash, 117,000. In 7-10 days. Or any po ring total donations, 117,000. At yung tamang down payment na kaya kailangan bayaran o 100,000. Bayaran tayong balansi, 116,400
117,000 minus 116,434.20 equals 565.80. Oneng, atin tamong account payable. Yapin ing 100,000 nung idedakta laretang cash on hand 99,434.20. Oneng po nganyang i-install dala din katamong camera high quality la ene compatible ng katamong computer. Anya kailangan niyang i-upgrade ng katamong computer. First time da pong ginamit ngayon ni live stream then ng adwang camera pe param kaya pamo itang kana akong laptop compatible yo. So, iya pang gagamitan tamo. So, minyawad kong quotation king bayong computer, 92,500 yung mamalaga. Kaya para lade ka na ako yung computation na nitang gawa. Kaya lagay ang iMac, ang po pang MacBook Pro. Manyapin po pa makakapag-decide nung kung nang paring media group nung salita ng iMac. Detang quality talaga, kapresyo niya mo or pa-assemble tamong makanita yan naman na presyo plus accessories. In the meantime, bayaran tayo pa mo itang indam tamong yung ASFES. May get 99,000 and then paggamit kayo pa yung metong pong laptop. So mag-appeal ko pa pong netang bisang ating anak kapuso kabud na babagot kembusada na mag-donate pa po para makompleto yung katamong project. Reminder po, manyawad kayo pong acknowledgement receipt Pache mamaya kayong intention o papamisa kayo kaya donasyon for recording ang po pan-documentary purposes. Pan ganita po ating ebidensya na mag-donate kayo para kenyan mo namang office ito. Katataulian po in Archdiocese, pag masusyan tayo in 500 years na ning kasalpantayanan Kristiyano katig Pilipinas, di natang 500 years, iniingkasyam a banwa, makaparikil keng misyo misyon para kareng eganaganang tao, misyo ad gentes. So, para bayo mag-launch siya in Misyo ad Gentes para keng banduang 2021 mika 9 Sunday tamo pong novena. May integrate keng misa balang Domingo. Atin niya pong video, atin niya pong novena, pero yung kingwa ko mo ing panalangin kaya katamong banggitan o pangadyan ngening misa. O retareng tema, siyamla, balang Domingo. Detang tema nga reto, ila rin tema kay manibat 2012, 2013, 2014 hanggang 2021. So yung tema para kay Sunday 1, iyapin ing ganap pamiyubog king kasalpantayanan, ing mabilog buo a kasalpantayanan, anak ang pong matuwang pakibat king kasalpantayanan. Atin niyang panalangin. So agatanda kayo pong siklod para pangadyan tayo. Pupuriyan at parangalanda ko sa samban at pasalamatan da ko Ginoo at Diyos mi ipaming malugod at maganaka uli ring mga ragul abage adepatan mo ke kami lalo king kalam ning kasalpantayanan at tinggap mi ang timong regalo liman ing milabas ipanalangin mi ing ganap kaming miyubog king kasalpantayanan. Ginoo, kaluparing apostol mo, ngami mo naman maginig po, Ginoo, dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Ing mayap adapat ay inumpisan mo kay kami, idala mo king kaganapan. Maging ganap yasana ing kasalpantayanan mi, karing anam ng sangkap. Pag-aralan na tabalo, miyasanang lalo ing kasalpantayanan mi, ban lalo miyang apakamalan. Pagmasusyan miyasanang lalo ing kasalpantayanan mi, king kapanyamban at liturya,
ban lalo kaming makapakitalamitam king banal a misteryo, makapibye-bye kami sanang lalo agpang king kasalpantayanan, ban lalo rakang awangisan king pamisip, panugali at pamirapat-dapat. Makapanalangin kami sanang lalo, ban lalo kaming milapit keko, masampat kami sanang makiyutos at magmasabal karing kalupaming anib king komunidad, ning santuario ning Birhen ning Lourdes at lipunan, migising sana kay kami at dikilan mi ing diwa ning pangamisteryong pangamisyonerong disipulo ning Ginoo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manatili kayo pong makasiklod para king panalangin king Birhen ning Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo. Ingino manatili kaya kayo. At kaya kaan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may ari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.